Yes, welcome back my people. Aracyari umuhungu wanyu Sankara the Premier. Uyu munsi nkaba nisanze muri kwizerwa Arts Furniture aho nje kubereka ibyiza biri muri kwizerwa Arts Furniture. Muri make nje kubereka ikintu kijyanye na furniture. Ibintu byo mu nzu bijyanye na furniture. Guys, come with me. Let me show you this. Yes, kuri abantu mukunda intebe za kwiri nazo twazibazaniye intebe nziza cyane ko ubungubu izi ntebe umva niyo wamena amazi bimeze gute ntacyo yaba kabisa abantebe za original intebe nziza cyane ko ubungubu niyo utanze order zigusanga iwawe. Oh la kwizerwa Arts Furniture ibintu n'uburyohe. Muri kwizerwa Arts Furniture tubafitiye intebe nziza ewana zanabe ku buryo washyiriwa ewana ugiye gushaka umugore niba namukwime ewana hano ibintu abari fresh kabisa. Sibyo gusa tubafitiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri babantu bamukeneye gukoresha ama office cyangwa se amameza yo mu mabiro turayafite meza cyane wanaza unabishatse ugatanga commande nayo turayigukorera. Sibyo gusa tubafitiye ku bantu bashaka imisego ama bed cover byose bari muri kwizerwa Arts Furniture. Ibintu bijyanye n'amarido nayo turayafite hano ngaho uko muyabona hano. Yes, guess what, on top of that guys, let me tell you this. Ku bantu mumaze nko kubaka inzu wibaza ngo ese mu nzu zashyiramo ibiki cyane ibintu by'ubwoko bwa furniture either intebe ibitanda utubati amasara manje muri kwizerwa Arts Furniture uraza ukatwereka inzu yawe uko imeze hanyuma mu gihe kingana n'ukwezi kumwe utaha mu nzu yawe ibintu byose twamaze kubigushyiramo kandi iyo promotion muri zimera z'umwaka ibiciro twabikubise hasi. Muri make muri kwizerwa Arts Furniture ibintu n'uburyohe guys, mutugane natwe iwanyu tubakeshe ko birabaje kubona umuntu ari umusirimu atuye ahantu hasarabi guys. Thank you. No mungu wa Sankara the Premier hamwe na kwizerwa Arts Furniture. God bless. Ndakubwiye Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga. Byari byarananiye pe. Ariko unagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazananjye Sankara ajya gukoresha. Tubafite ibikoresho ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, ama kamera zino za CCTV cameras yabiri by'amanyarwanda ndetse n'itagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV cameras zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya mu masegonda make cyane. Kwa Eric Tech akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi ku giciro nk'icy'umuneke hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu arakinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero ni izo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana noneho urumva. Ibaza nawe Sankara mbavuze ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki bahinduke ba Bill Gates biga computer quand même encore présent. Reka nkumenera ibanga niba ufite ibibazo by'uruhu kuko bamenye Mugisha Spa ubu byarakemutse neza. Aha dufite umwihariko kuri facial skin care, uburyo bwizewe bwo kwita ku ruhu rwo mu maso ugatandukana burundu n'ibiheri, imiburu, amasununu n'ibindi byose bituma uruhu rwawe rudasa neza. Dukora kandi na massage z'ubwoko bwose harimo n'iy'umwihariko udashobora gusanga ahandi yitwa medorotherapy cyangwa wood therapy massage. Tugakora na waxing. Noneho rero wabura umugabo cyangwa umugore gusuka butanoza neza amabanga y'abashakanye, igisubizo ni kwa Mugisha Spa. Tugufasha kureka burundu ingeso yo kwikinisha tukanavura ingaruka zose byaguteye. Abagabo bafite ibibazo byo kurangiza vuba, kubura ubushake hagati mu gikorwa cyangwa abagore babuze amavangingo, igisubizo kiri kwa Mugisha Spa. Dufasha kandi abagore n'abakobwa bafite ibibazo by'amanfection. Ikindi ngwino tugufashe gutandukana burundu n'ibibazo by'imitsi, rubagimpande, inzoka zo mu nda nka amibe n'ibindi bibazo byose bijyanye no kubura ubudahangarwa bw'umubiri. Wizuyaze rero gana Mugisha Spa aho dukorera hano mu mujyi wa Kigali Kicukiro munsi ya Saint Joseph cyangwa udusange ku ishami ryacu biri Rubavu mu mujyi. Ushobora no kuyoboza neza uduhamagaye kuri 0788450245. Mugisha Spa, ubuzima buzira umuze. On the bomb casing, the rust came off. Hano twakuye itaka hakaba yaratoye umugeze. Probably where the digger hit it.
none se wasanga araho bacukuye. It's over 80 years old. So None ibisasu nawe bimaze imyaka 80. the whole thing should be rust. Ibisasu ko biri kwase byakaye byaratoye umugezi. Right? None Oh, not necessarily. aho ibyo nagari ngombwa. It's got enough. Akana hari ikintu kabonye ngo bino bisasu bisanga bikiri bishyashya kandi cyo kimaze imyaka 80 cyaratoye umugezi. Active time fuse. You're Kandi zari inshingano zanjye. Risking your life next to live or Wa mwana we ibintu murakirisha n'ubuzima bwawe ushaka kuhabura ubuzima bwawe. that's Buriya nk'umusirikare ukuze umaze iminsi mu kazi abagira abantu bakiri bato inama. fucking ticking. I mean, what are you thinking? Kopora ibyo wakora byose kwategura igisasu cyose nagwa washyira ubuzima bwawe mu byago kubera kuri Rwanda no kwemeza abantu cyangwa se gutegura igisasu. Mate, it's a bit of kit. Hano uri mashyira ubuzima bwawe mu byago wa mwana we. Alright? Uracyari muto ugomba korera igihugu cyawe. Worth your life. Nta kintu na kimwe hano gikwiye agaciro k'ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe nibwo bw'agaciro. Oh, yeah. Ndabizi. reka nkumenere ibanga niba ufite ibibazo by'uruhu kuko abamenye Mugisha Spa ubu byarakemutse neza. Aha dufite umwihariko kuri facial skin care, uburyo bwizewe bwo kwita ku ruhu rwo mu maso ugatandukana burundu n'ibiheri, imiburu, amasununu n'ibindi byose bituma uruhu rwawe rudasa neza. Dukora kandi na massage z'ubwoko bwose, harimo n'iy'umwihariko udashobora gusanga ahandi yitwa medorotherapy cyangwa wood therapy massage. Tugakora na waxing. Noneho rero wabura umugabo cyangwa umugore gusuka butanoza neza amabanga y'abashakanye, igisubizo ni kwa Mugisha Spa. Tugufasha kureka burundu ingeso yo kwikinisha, tukanavura ingaruka zose byaguteye. Abagabo bafite ibibazo byo kurangiza vuba, kubura ubushake hagati mu gikorwa cyangwa abagore babuze amavangingo, igisubizo kiri kwa Mugisha Spa. Dufasha kandi abagore n'abakobwa bafite ibibazo by'amanfection. Ikindi ngwino tugufashe gutandukana burundu n'ibibazo by'imitsi, rubagimpande, inzoka zo mu nda nka amibe n'ibindi bibazo byose bijyanye no kubura ubudahangarwa bw'umubiri. Wiziyaze rero gana Mugisha Spa aho dukorera hano mu mujyi wa Kigali, Kicukiro munsi ya Saint Joseph, cyangwa udusange ku ishami ryacu riri Rubavu mu mujyi. Ushobora no kuyoboza neza uduhamagaye kuri 07 88 45 02 45. Mugisha Spa, ubuzima buzira umuze. Test the explosive chemical signature. Ariko nyakuba ndashaka icya gisasu cyaturije bafata ibisigazwa by'igisasu bapime barebe nabi ibisasu byo mu ntambara ya kabiri y'isi. Don't test World War II bombs, Corporal. Umva biriya bisasu byo mu ntambara ya kabiri y'isi ntabwo nabitestinga muri iki gihe. Because there's nothing there to test. Wari nta kintu cyo gupima kirimo. Point, sir. Ariko ari ingingo yanjye nyakubahwa. Essential, it was a World War II bomb. Ndagose ijana ku ijana ndabihamya neza ko cya gisasu kitagisasu cyo mu ntambara ya kabiri y'isi. Bene ibisasu byakozwe n'abifite su forume nk'ibisasu bya kera. Aho biriya bisasu byari bishyashya. 8 kangahe? Control. Basement, 11 Portley House. Hafi y'inyubako ya Portley House. There's a massive hole been drilled into the wall of the cellar, Hari imashini rwose yagiye itobora inkuta zo munsi y'ubutaka. leading through into the vault of a bank Ariko bigaragara bisa nkaho batobaraga barimo barawuzana ku furefore ya banka. next to Portley House on Edgware Road. Kuri Edgware Road. Umwana amaze afite arahuriye n'abandi muzati umwana atanze urufunguzo. Ariko baravuga icyarabu ko umudamu ari umwongereza akazi. Ntabwo ari baruva ibyo umuzari maravuga. What keys? Kwa numva muzari maravuga ijambo keys imfunguzo bihuriye n'ibyo maravuga. Okay, so these two men, they showed up at our door. They were wearing Ati rero mabusha urumva hari abagabo babiri baje ku nyubako yacu. blue overalls, Bari bambaye imyenda rwose miremire y'ubururu. and they had all of these papers from the landlord, Bari bafite rwose impapuro bavanye kwa landlord. and they said they wanted the keys to the cellar. Barangije avuga ko bashaka imfunguzo z'inyubako twari turimo. Ari apartment twararagamo. They wanted to put some building equipment or something there. Batubwiye ko ngari ibintu bashaka kwesitara mu nyubako rero za air conditioner ntabwo twari tubizi ariko bambaraga imyenda nk'ari ya company. And we gave them the keys. Hanyuma nuko twaje kubaha imfunguzo. Mr. Kazag. Nyakuba umukecuru wangu umwana yatanze imfunguzo ku bushake azi amabande ariko umwana akaba atameranya ko ari kuvuga icyara mu polisi nagacyumva. Papa tuza ariko The keys, but urumva papa arimo aratongana ngo yambujije gutanga imfunguzo ndanga ndazitanga ariko afande. how was I supposed to know it's anything dodgy? Ndase urumva afande nawe umenye gute ko hari amabande ashaka kwiba. We're immigrants here. People come Turabimukira ngo tukiva mu Rwanda butuje no mu Bwongereza vuba. with official papers and Abantu bazana ibipapuro. Problems. Ati rwose nagiye nkurikirana umugenzi wacu arafite ibibazo byo mu mutwe psychological problems. PTSD. Yeah, maybe you're cyane. Disenchantment. He volunteered to stay in Afghanistan, apparently. Urumva uyu mugenzi wacu yagiye muri Afghanistan ajya kuhakorera. The lads at the base said that he was mad for it. Usibye ko baje kwakira amakuru ko yageze gusara. Sasa wa mugabo major wavuye hano wari uyoboye operation wageze kujya trauma ari muri Afghanistan waza gusara. Bimwe general yarabatira ngo akabaye watangiye akazi utatubwe bitewe n'ihungabana avanye muri Afghanistan. Family over here to Ati rwose yabaye umusemuzi wa majoro bari muri Afghanistan majoro amuzezanya nk'umuryango we azawuzana mu Bwongereza. functions. All right. Arabe bihuriye se. Afghanistan.
ibintu byose birigurira muri Afghanistan. Major yagira ihungabana muri Afghanistan. Uyu musenzi byitwa ko ashobora kuba yibye diyama, ise wabo yajyaga yiba diyama akazijyana mu Bubiligi mu buryo butemewe. Na Karohimu kari kari kuri ya nyubako ngo kari agasemuzi ka Major muri Afghanistan agasezeranya ko kajyaga kamukorera azana umuryango wako mu Bwongereza. Primero kageze bahitaga Fuze yari the premier for the one and only kuva muri GT Business Group cyangwa GT Inc. Umwite Midea the premier the one and only bitandatu ukwezi na bibiri ku cyumweru. Nimuci kwenzi kurya ariko wazabatamo from muri iyi minsi. Kabaho uburyohe urumva ariko mwihangane neza vuba cyane yarasohotse ariko nagira aboneka yose ariko kujya mbaye dukeya matoje eske the revelation the next generation